আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ত্রিপুরা মথা দল থেকে প্রতিনিধি দল বিডিও মহাশয়ের কাছে আজকের আমরা যে ডেপুটেশন সামিল করার জন্য রওনা। चलेगा 125 amendment गाड़ी दे बिल बाबू बस पास मा खाइना आई कुछ चोबा चोली अबड़ा masalah ini juga untuk semua Baik, sini jatuh media sono. Ini sini jatuh nasemen Tripura haste genare. Sini block deputation to the governor of Tripura. Sini jatuh nasemen sini kaitan je demand noti. Bila waktu noti prasa ekor noti. Je abno dati implement kena ni bagai. Next point itu sini 125 amendment bill abu pass kena ni bagai. Tapi BC election dari ke kena ni bagai. Dari power point kena. Tapi semuka 2016 no je BC election ang mani GP election ang ipakai municipal election ang ipakai 2023 election ang ipakai itu tabuk sa zorat nam hai election kerja. So ang point ay abo government of Tripura itu totally failure. Je proses orang tongai lah, bon itu tadi failure ni bagai, seng tongai manliya, seng sini Tripura sini mantai sok je BC level tu je mana tongai, abor itu tadi tahu bangun stop ngai, abor tahu corruption coli tu kan sini, abor mana seng sawo, je tini seng orang 5,000, sini orang jauh tu tong sini risau muni jauh tu, YTF, TWF, Tripura Mothani Block Presidents, Zonal Chairman jauh tu khai seng tini orang risau muk RD Block video ni thani seng khai deputation ya farkan, or deputation ya farkan thani sini tini sudah or risau muk simia, kereng jaga, sarat Tripura haste ni jauh tu block kamani, jauh tu jaga ni tini or deputation jaga itu, kami hamba seng nayo Tripura Motha YTF, TWF, TISF seng nayo sini Tripura sini future generation jeta abo androgun drangin manago taklai tulas abo ini seng salbrung bahasa itu Tripura sini bagi beskang abo itu sampai abo nang koine Tripura soro nang koine ni musungu bisas kai je seng sini o cobawa thansa tongai thansa to hangka bebon possible na hesi kintu seng bagjagai thangan kai khoroksa bagjagai thangan kai abo kuno possibilities kai kebangma borok sungu tini tai busuk thansang sini busuk thansang iman kai hesi Tripura sa jetona ni bising busuk thansang iman ka bot nang saksa na wan suli ne hesi tabu kebangma bedek asaja tabu kebangma piring perang laja baksa boisong so BC election gana khaba ulang ke sing agi o BC election eti kok sai phai hoise বিধান সভা পবিত্র বিধান সভা সিনি যত MLS কক্তি সেই তম গ্রেটার Tripura land বিধান সভা কক্তি সেই তম সিনি BC election জাদি দেরি খানা নি বাগৈ আবো নুগেদি স্ট্রোক YTF TWF Tripura Motha TISF ni joto wari tong ani khapang ni hamjang ma tai chibai yafaro tai chobani chibai Naru jotono saimano
tini Tripura haste gnangoi sini o deputation tam niti o deputation abo kebang ma lukurok sia thancawa hamjagi mania thancawa phaimaya kebang ma borok tong hai tini sini o deputation ni points sini Tiprasa tripartite agreement government of India government of Tripura they Tripura motha by the agreement signed kemani 2nd March 2024 a agreement signed khaijamati sing tini to the governor through video khayai sing abo dati implement khaina ni tung nei central governor sing or deputation do hai second point tongo BC election village committee nirbachon last 2026 2016 ngai thangmani tabuk 2024 ngai tongkha Tripura sana discrimination khaye Tripura sana khagai ADC area na khagai all government tabuk je discrimination ng tongmani tiye Tripura matha nai tongmalia abni ti singtini deputation second point third point 125th amendment bill of the Indian constitution or 125th amendment bill hangkai sini Tripura raijabo sini direct funding hoite kebang ma tabuk tebo subida abono dati bill pass khaye suru Tripura haste wasimia across the northeastern state of India abono 125th amendment bill pass khaidi nai singtini or deputation naman hoise tini or deputation phainai chobani takuk tai bukuk song norong nang belaja paifle hamai maru tamni hinba norong ni poito norong ni bishas norong ni yok sama mana muswan bobagra ni bisingte norong no phayan bihin jo to nang salute khayo hoise sini dafa kulungi tongma jarabo kebang ma sungno oroi kore khayo nam jarabo sini bagai ishwar mutani rup nai achai family sini se sini Maharaja Pradyut Vikram Kishore Manika Bahadur hoise o jarabo sunglogiri mani hangkangkai o jarabo sungmono poito chai mani hangkangkai Tripura sani kapalni birman tai kaglia hoise aboni bagino ang sanani nayo sini tini o block deputation mani bisingtei buskango taibo deputation kotor na hoise buskango hangkai sungna hangkai DM ni thane deputation nai district wise amono karibo hingya hangkai buskango direct governor house buskango agurtala thangai deputation renya haise sing poito ma tongnai ready ma tongnai haise je dofani chobano poito tangya a dofa salso komori thangnai asai maha nini afao kring hangkai tong thaiboni ni salso komor nai haise aboni bangina sing tini o chobano beleno kubui beleno ketharangai sing poito ma changai sini bobagrama tini sing o deputation e paimani yagulo ang koinai sini joto am tani sini khakaham warriors of TW bungtung YT bungtung Tripura motangtung bus kango thansa kaisa baksa kai bobagrani yapri semawa sing naharai bonor logirin thanai thiasak jora Tripura sor yok sama maya sa khaisi sini one last fight tabu payako sini one last fight afrong nai jepur Tripura sor greater Tripura land tai Indian constitution permanent solution manai afrong na sini one last fight haisi abonor jotono poito machanai poito matongnai khama longnai haisi abono karinyo ang tini noro jotono haini hai hambai noro tini o deputation family bagai ang koine thang tini bo kaham kerengke thangai gari gura kaham ke mal khumrok salok lai nogo kaham kerengke sogonya bagai ang ishoni thani nongno thani suri jao noro jotono kaham kereng thangai sini buskango sini je kuno boba grabai dagi mani jagulo central bai dagi jani jagulo sing abno tebo krak kaham kai sing tebo chowa ma khalini nai ani ko korono paikya jotono khulom baikya boba gra aiglok thung Tripura motha TWF YTF TISF aiglok thung Tripura sa tebo kuzo kanang thung Tripura sa dati nang mathang